وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باخلك وسسيانج برنامه ما وبشر المؤمنين مزگینان بده باورمندان یا محمد صلى الله عليه وسلم. مزگینا من لوا مزگینا پیغمبر لوا گل گهداران بخير وثوابك بري مازن خدا تعالى دائما وقتی که امجير السجود دکن تنمیه دا يعني او خير وثوابك تيدا بر مازنه اما بر مازنه اما هيرو بنيرنا چقاس خير خوي مازنه. الحمد لله رب العالمين. ايكو ورقص خير وثواب دائما لسرفه سجود ونميكو امدكن. ده حديث دا ثوبان یکی اصحابی پیغمبر دبیج پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرس کریه گوتی رابر مکه عمله کی کمری بکه بسبب یو عملی مرید که به جنته یان رابر مکه عملی هانی توری بیتر خدا تعالی جهاز دکه یانی ثوابی خواهی پرن. دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیرا گوتی علیک بکثرت السجود، پر سجود بکه لله تعالی یعنی نافلان یعنی فرزن اما سجود يعني وياد النافلة دا يعني پر نافلان بك. فإنك لا تسجد لله سجدة اگر كنت سجدك تنبك رب العالمين إلا رفعك الله بها درجة خدا تعالى درجاك جيت بلندك الجنة دا وحط عنك بها خطيئة وخدا تعالى گناهك تا بمحادك. حديث ده مسلم ده حديث قوينة ما شاء الله ما شاء الله چقاس خير وثواب تدايه از که در رکعتان بکمه 4 جاران از سجود دکمه منی هر سجده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بی درجه کتاب بلند بی گناه کتاب بیافت بی نگی هر در رکعتان 4 جاران از سجود دکم. ما شاء الله چقاس خیر چقاس ثواب بره و چقاس ربی می کریم خیر و ثواب دائما بس امناکن يعني ورقص خير بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي رب العالمين دده بس أمر مشتينا أمناك أم وقتي قا مسلسل در باس دكين شوران در باس بك تشتي بوش دليزين تشتي كو خير ومنفعات لما تننا. لكن بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي مزجينا ملوا هر سجدة كي بي درجات بلند بي بي قناك عافت بي ده هر چقاس سجود دكي حري چقاس دكي بك. حدیث که دن دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی کی کو دسمیه بگره بینی که خدا تعالی امر کریه و نمی بکه بینی که خدا تعالی گوتیه بینی که سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام که جمع را بیان کری دبی غفر له ما قدم من عمل خدا تعالی جیرا گونی و عاف دکه چی گونی که وی برای کریه. طبعا دوا خلقی مگیش که ام قال گونی هانه نه گونی هانه گریدای ظلم خلقه نحب خلقه يعني گناه آن گریدای خلقه ام بحث وا گنان کوک ناکنه ام بحثی گناه ندکن ما بین انسان و ربی خواه تقصیر کریده عبادت کده يعني تشنوانی کرنه اما ظلم و تعدی خلقه او مسئله کدنه او از کو قلوات شتانا ناکمه اصلا ده برنامه مدام ابنیرن چقاسا خیره که خواهی مزنه کمری نمی بکه غفر له ما قدم من عمل. شاف دريجن چقاس امريكاني بشاف نمي بكي بالرو امريكاني نمي بكي حار كتبوش بيرا بدر ركعتان بكي لكنها از كي مزگينه كبير خش ورا بيجم خرب بيجم هما بنيرن چد بيجي ربيعة بن كعب الأسلمي دبيجي صحابية دبي از راد كتم لمالا بيخمبر عليه الصلاة والسلام دبي من جيرا آوي دسمي داني کرا بخوازه را به دسمی بگیره دبی جمع پرس کر گو بپرسه جمن یعنی ببیجه دلتا چه دخوازه دبی مگوتیه اینی اسألك مرافقتك في الجنة یا رسول الله اگر كنت دعا بکی که خدا تعالی مبکی حوالی تد جنت دا يعني هوا دا خازيه من فايا دبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي أو غير ذلك تشتكي دين دخازي قلتي لا هو ذاك ذاتا هوا في تشتي تاني دخازم دبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت وقشكي ببيزن قلت فأعني على نفسك بكثرة السجود دبي اشترى دعابك اما تجي ياردبها مك بكثرة السجود يعني پر نمي بك پر نافلان بك پر سجود بك دماغي هفالتيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام مري تحصيل لك بالسجود پر خدا تعالى برد القرآن دا نقول واسجد واقترب يعني السجود بك حركة السجود ببيت النذكر الزاي ما دبي
يعني كو إنسانك دماغي پر سجوده بك پر نافلة بك ورقصة درجة قابلند بن ممكن ري قيامته دي جنة دا هواليا بيخمر بك عليه الصلاة والسلام. خد تعالى من ومسلمان انجيان ما محروم نكي جنة جرزاي رب العالمين جاوالديا بيخمر عليه الصلاة والسلام. لكن قرق ام قول لك بيخمر عليه الصلاة والسلام دي پر سجوده بك وپر درجات تبلند بك اجا امجي يعني ام چشکی زیده بکن سجودی خواه زانن چشکی زیده بکن درکعت خواه لنها زیده بکن سنت الضحى ام مثلا بکن سنت خواه شبا بکن پر انسان آند بی از فرزان تانت کم سنت آن ناکن او کو خواج خیر و حسنات تننه اگر کو زانم چقاس خیر و حسنات هنه دوار رکعتی هانه کدکن سنتی کدکن پر خیری خواهی مزنه انا که فهم کرنه انو که از نکم وجود ابتر بیشی از نکم چه دبی اری نفرزه بس كنت بكي ليش دبي چقاس خير وسواب دست دكافي بني را چقاس غنيته هنا وبني را وجه بني كنت محتاجه خيراني لأنا محتاجه خيراني ام جشكي محتاجه خيرانن جارنا ام عملنا رندكن بس نيتي ما عجب صافيه ني صافيه ام دبيجن برا خلق متحمه بك خلق متحمه نكي البوي خدي انا البوي خدي ام نزن كيجن عملي ما قبل بك كيجن قبول نابه اجا اما بر خيران بكنا بر رنديا بكنا يعني ان شاء الله خدي تعالى قبول بك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.